Ya, Orale kawan-kawan. Sabar. Jangan hyper sangat. Aku. Okay. Prediction. Siapakah yang akan ke finalis nanti pada World Cup 2026 ni? Alamak, I rasa Morocco pun nak ban sekarang Betul. Morocco dengan Brazil lah sekali lagi Morocco Brazil Kak Niti? Netherlands versus I suka Brazil tapi I tak rasa Brazil akan maybe hopefully Portugal. Prediction Portugal dengan Netherlands. For the finalist untuk World Cup 2020 ni. Okay, I'm definitely predicting Morocco satu. Another team for the finals is a team yang boleh tahan the heat. Negara Zimbabwe tak main Zimbabwe tak main. Zimbabwe tak main apa? Selangor? Selangor mungkin tahun depan. Tak tahu Singapura tak masuk kan. Kalau tak support Singapura je. France lawan Zimbabwe.